Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, n'amakuru yihuta kandi agezweho magingo aya ngaya muri iki gitondo. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku mirwano, ni imirwano ikomeye cyane yazaga kuba igenda iba ihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'abawazarendo, cyane cyane koalisiyo y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane yiriwe kuva ku munsi w'ejo, dore ko muri iki gitondo ibintu bibyutse bimeze nabi cyane cyane ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bikotororwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi bigahita bikomeza kuba bigenda biba ikibazo gikomeye cyane, dore ko ubu ngubu magingo aya ngaya yari imirwano yabaye aho abawazarendo hagati n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi mirwano yatangiye kuva ku munsi w'ejo kuri uyu wa gatandatu ku gicamunsi. Iyi mirwano ikaba yaragiye ibera mu midugudu ya Kirugwe mu gace ka Kabunambo, mu birometero 2 uvuye hano mu mujyi wa Sange. Nibura nk'uko amakuru aturuka hano muri aba baturage akaba atangaza yuko aha muri Sange nta kibazo gihari, dore ko abaturage bameze neza, kandi bakaba batangaza yuko umutwe wa wazarendo waje kuba ugenda ugabira ibi bitero magingo aya ngaya. Aha muri aka gace abaturage bakaba barahunze ari benshi, dore ko ari imirwano yatangiye kuva mu masaha ya mu gitondo. Amakuru kandi aturuka muri ako gace akaba avuga ko ibintu byasubiye mu ituze muri iki gitondo, dore ko ubu magingo aya ngaya abarwanyi b'abawazarendo baje kuba bagenda basubira inyuma, dore ko abawazarendo bagera kuri 3 baje kuba bagenda bagwa muri iyi mirwano yabaye kuva ku munsi w'ejo. Uyu mudugudu wa Kirurwe kandi uracyari gukotororwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, nyuma yuko aba barwanyi b'inyeshyamba za wazarendo baje kuba bagenda bagerageza gukandiraho, ariko bikaza kuba bigenda byanga kuko ntibaje kuba bagenda bigarurira uyu mujyi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi kandi yongeye kwemeza ko abanyamurenge ari abanyekongo, kandi ko batazihanganira ivangura iryo ari ryo ryose ku wundi munyamuryango. Mu kiganiro Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje kubagenda akora n'itangazamakuru. Ngira ngo kuba dukurikirana, iki ni ikiganiro twagiye tugenda tugarukaho acyuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi azagenda agirana ikiganiro n'abanyamakuru hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro kirambuye, Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje agaruka ku buryo abakongomani bagomba kuba bagenda babana. Ikindi kandi aza no kubagenda yerekana ko abanyamurenge nabo ari abakongomani kandi bagomba kuba bagenda bahabwa agaciro, kandi ko nta munyamurenge n'umwe ukwiye kuvangurwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bihura n'ubutumwa umwe mu bagabo bavuga ari kijyana n'ubundi mu ntumwa za Perezida Antoine Felix Tshisekedi yohereje hano mu misozi miremire y'umurenge, aho bagendaga baganira n'abaturage b'abanyamurenge, bagenda babereka yuko bari mu gihugu cyabo kandi nta mpungenge bagomba kugira, kandi biteguye yuko bagomba kuba babona ibyo umukongomani uwo ari we wese agenda ahabwa. Nyuma y'ibyo rero hakaba hari amakuru yakomeje kuba agenda acicikana, aho mu biganiro byagiye biba harimo umusirikare ukomeye w'igisirikare cya Repubulika y'u Burundi wari wajyanye na mugenzi we muri aka gace, baje kuba bagenda bagaruka ku makuru ndetse na bumwe mu butumwa bukomeye cyane bwagiye butangwa na Perezida Antoine Felix. Mu yandi makuru kandi y'imisi nkomeza nihuta cyane mu makuru agezweho, bagerageje guhunga ari ibeshi
mvuye ahangaha kandi ndaza guhita ngaruka ku muhungu wa perezida wahoze ari perezida w'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane, Juvenal Habyarimana. Umuhungu we Habyarimana ari mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo magingo aya ngaya icyamujyanye mu gihugu cy'u Burundi cyari kuba kigenda kimenyekana. Ni nako kandi urukiko rw'i Paris rwategetse ko Agatha Kanzi gakomeza gukorwaho iperereza. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu gihugu cya Uganda, umugande n'abanya-Nigeria babiri bafatanywe ibikoresho bya gisirikare harimo imbunda n'amasasu. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu gihugu cya Uganda kandi polisi yataye muri yombi umugore wategetse umwana kumira ishinge 8 zidodeshwa. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho, ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, nkorera ahantu handitse ijambo subscribe ubundi tubane 5 kuri 5, dore ko tugufitiye amakuru y'injyana muntu. Magingo aya ngaya imibare ikomeje kubigenda yiyongera y'abaturage bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo kubera imirwano. Ni nako kandi ku rundi ruhande abakomeje gupfa bo ari benshi ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari operasiyo ikomeye cyane yaje gusiga abarwanyi b'umutwe wa M23 basakirana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko kuri uyu wa gatatu umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa baramukiye mu mirwano ikomeye cyane iri kubera mu ntera nto uvuye mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bari gushaka umutwe wa Uvira ku kibi n'ikiza, dore ko bavuga ko gahunda nta yindi atari ukwigarurira umujyi wa Uvira. Amakuru kandi atandukanye yemeje ko iyi mirwano iri kubera mu duce twa Kigoro, Kikugwe ndetse na Kabunambo duherereye mu birometero bibarirwa muri 26 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano kandi M23 ihanganye mu n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo. Kugeza ubu byamaze kuba bigenda bijya hanze yuko indege itagira abapiloti y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivuganye abasirikare bagera kuri 16 b'umutwe wa M23 muri iyi mirwano ikomeye cyane yaramutse ku masaha ya mu gitondo. Magingo aya ngaya abaturage baturiye muri utu duce benshi bakomeje kuba bagenda bahunga berekeza mu bice bitariho bigenda biberamo imirwano. Ari kugaragara kandi ubundi bwiyongere hano mu mujyi wa Uvira ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni igisirikare FDNB gikomeje kuba kigerageza kuba kigenda cyongera ingabo ahangaha, dore ko magingo aya ngaya nk'uko abaturage bakomeje kuba bagenda babitangaza, bemeza ko ingabo nyinshi zindi zuzuye imodoka ndetse n'ubwato zongeye kwinjira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikoresheje inzira y'amazi ndetse n'inzira yo ku butaka. Impungu kiri hano mu gihugu cy'u Burundi kandi umuhungu Jarike Habyarimana ari mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yashize nibwo hagiye havugwa amakuru yemezaga yuko uyu muhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana ari mu gihugu cy'u Burundi, dore ko hagiye hasohoka amakuru y'ingabo za P5 zagendaga ziteraningirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ariko magingo aya ngaya uyu muhungu nawe akaba yagarutse mu gihugu cy'u Burundi. Akaba agarutse mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko hari umwuka mubi yuko bagerageza kuba bagenda batera igihugu cy'u Rwanda nk'uko bakomeje kuba bigenda bitangazwa. Umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda bagakuraho perezida w'u Rwanda, nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, waje kuba ugenda utangazwa no mu minsi yashize. Ngira ngo byagiye bikunda kujya hanze, dore ko bagendaga batangaza yuko igihugu cy'Ububiligi cyamaze no kuba kigenda gitanga intwaro kugira ngo habashe kuba hagenda hakorwa ama operasiyo yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda.
magingo aya ngaya nubwo ibi ngibi bikomeje kandi ubu perezida w'u Rwanda nawe akaba ari mu ruzinduko mu gihugu cya Botswana ngo basinye amasezerano mu nzego zirimo n'ubwikorezi bwo mu kirere. Mu ruzinduko rwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda yaje kuba agenda agirira mu gihugu cya Botswana, perezida w'u Rwanda n'igihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo byasinyanye umukono ku masezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ibijyanye no kudasoresha ibicuruzwa inshuro ebyiri, ubwikorezi bwo mu kirere n'ibindi. Ni uruzinduko rw'iminsi ibiri perezida w'u Rwanda Paul Kagame rwatangiye kuva ku itariki ya 6 Gicurasi akigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Service Kweta Kahamu, mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Botswana Duma Bomako uyobora igihugu cya Botswana. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame i Bamako bagiranye ibiganiro byihariye byakurikiwe n'ibindi byahuje abayobozi bakuru ba Botswana n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma abakuru b'ibihugu bagira ikiganiro n'itangazamakuru. Nyuma u Rwanda na Botswana byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye harimo ayo kudasoresha kabiri ibicuruzwa biva mu bihugu byombi. Hashyizweho umukono kandi ku masezerano yo gukurikirana viza ku baturage b'ibihugu byombi ajyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere n'ubukungu, ibicuruzwa n'ishoramari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye mugenzi we wa Botswana Duma Boko wamwakiriye agaragaza ko umubano w'u Rwanda n'igihugu cyo mu majyepfo ya Afurika udashingiye ku bushuti ahubwo ugamije intego zihuriweho n'ibihugu byombi nk'uko bazaga kuba bagenda babitangaza. Botswana yakomeje kugaragaza ibyo ubuyobozi bufite inzego mu nshingano n'ubwo bushobora kugeraho. Ubuyobozi bwo ahangaha mu gihugu cya Botswana bukaba bwaremeye yuko buzagenda bugira byinshi bungukira ku gihugu cy'u Rwanda, kandi n'igihugu cy'u Rwanda kikaba hari icyo kizagenda cyungukira kuri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi cya Botswana nk'uko twakomeje kuba tugenda tubigarukaho. Mu yandi makuru kandi akomeje kuba agenda avuga, urukiko rwanzuye ko iperereza ku ruhare rwa Agatha Kanziga muri jenoside yakorewe abatutsi rikomeza. Urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa rwasabye ko hakomeza iperereza ku ruhare rw'umugore wa Habyarimana Juvenal Agatha Kanziga ukekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 no mu gutegurwa kwayo. Umwe mu banyamategeko bunganira abaregera indishyi mu manza za jenoside zibera mu Bufaransa, Gisagara Richard, yatangaje ko umwanzuro w'uru rukiko ari inkuru nziza, yongeraho ko Kanziga atazacika ubutabera. Muri ubu butumwa Gisagara yatangarije ku rukuta rwa X yagize ati ntazacika ubutabera. Uyu ni umwanzuro wafashwe ku itariki ya 6 Gicurasi umwaka wa 2026 gutesha agaciro uwari wafashwe n'abacamanza bo mu rwego rw'iperereza itariki ya 21 Kanama 2026 wo guhagarika iri perereza ryatangiye muri 2008. Bari barasobanuye ko nta bimenyetso bihagije bigaragaza ko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba PN8 iri naryo ryahawe ubufasha bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside ryateye utwatsi umwanzuro rigaragaza ko hari ibimenyetso n'ubuhamya bwirengagijwe, riboneraho gusaba ko bwakwitabwaho. Imiryango iharanira inyungu z'abagera indishyi mu manza za jenoside muri 2008 yatanze ikirego mu Bufaransa isaba ko Kanziga w'imyaka 83 y'amavuko akorwaho iperereza ku ruhare akekwaho ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi no mu byaha byibasiye inyokomuntu.